The Meghalaya SSA School Association mentakasi kalau pelongi kajian lang padba Hamadan Malki ban pensyai ki parano hikai hakabaya day bakarajo kaying bishal kabahakli edu kari India kabla aya karai hakashitari unailur ajar pesan babaro kino hikai kin haban pendap ya ka teacher eligibility test kum karai kaying bishal kino hikai ki ba omdan kam ya ka teacher eligibility test ki datang ki balajan syong that ki badunai kasan snam kitu kino hikai walada kajing syong that ka jongki kan long dunai Sansnam Henry lada ki yale apat i kajing ki ukurdan jongki kalong kabadan kamban pass ya ka teacher eligibility test. O President kaseng ka Meghalaya SSA School Association upa Aristotle Sirambai ulapan syai shikino hikai ki blawan na kaleng gari luom khasi bajantia halor kajing bom syai ki jongki para no hikai ya karai jong kaying bishar ka bahakli edu kari India hakabaya dei ba kino hikai. Nakaliang jongi kas Kinoiram jong ka central body ngiri perkhat bangin ong. Baka contribution kabagi radem ay hausnem arjar huar kabagi ong berada ka sorkar. Kam address ya ke issue jongi hakabay day ka job security bangin file ya ka case apo high court. Hausnem arjar huar radem ay ya ka contribution. Kami ka fund kadang-kadang menta apo association bat ngiong. Baka ni ka Supreme Court ruling ka ba mi menta kadai ka bakta yang ka service jongi pada dangin challenge ya kadai ka mungkin 1 minit kadai ka jo ka jing thu ban pen scam ya ka kam bat ngiong ba ngin pendem kam da kadai ka phone bala don lo pa bat association ban file ya ka review petition pi menjo ya kata siong ha ban penidap yang sajisin da ka bayar akti ya ka review petition menjor Menjur! Menjur! Kumleishibo. Ya menjur! Ya menjur! Kau kumleishibo sumasyon.